Lady channel tihtur te kan lo loma cheu tun chuma chuan fundamental duties chungchang kanon tar lang dona fundamental duties chu enge kan ti chuan Mizo tungin da han tum do nila GFL dai lawa chuan fundamental ti hi abul bulpui le poimo ti in da tin duty hi tihtur mabak rongbol na zader na ti in da bokani fundamental duties hi kan tihtur bulpui le poimo kan tihtur mabak kan hleng nge tur ti in da ta ila kan India Danpui Constitution of India hian mitin dikna chanvo min piah lamah kan tihtur le kan mawhphurhna aron tar lang boka chu kan tihtur le kan mawhphurhna chu fundamental duties kan ti hi ani COVID-19 shilenga wangin nationwide lockdown te kalpui chhunjom zelania he hun boi thlak le khir tak me kan ton me ka hian mi pui le Sawrkar dan keng ko tu te thlengin kan chanwala poimo emema he na hi kan dau ne nge theinan mitin me hian tihtur kan nei thewani kan ram Danpui India Constitution in fundamental duties atarlan te hi kan choinuna kan zom hi kan ti mak mo ane kan ram Danpui duang tu ten fundamental duties hi kan constitution na date la chul ni inan ngai lova kan constitution man chan ani khan fundamental duties hi tarlan ani velo hial bokani India ramin internal emergency amachan kumsangkha jakwa somsari panga changa kumsangkha jakwa somsari pasari khan Sawrkar lai puin committee peng pakhat Swaran Singh committee chu dinin fundamental duties chungchanga an ngai dan thelu turina ruata ti chuan Swaran Singh committee chuan chati in fundamental duties atan chale tulan ti ang te chuan on tar lang boka Sawrkar lai pui chuan 42nd Constitutional Amendment Act 1976 mangin Part 4A fundamental duties to India Danpui Constitution Danbua tel alaw nita ani ati rachuan fundamental duties hi som omin 86 Constitutional Amendment Act 2002 chuan pakhat belle in fundamental duties som pakhat kan nei phata ani Article 51A a kimchang taka tarlan ani nampa Mahatma Gandhi chuan kan dikna chanvo lo chuana tar chu kan duty kan ti tur changina inchana kan tihtur te chataka kan hlen chhuwa chuan dikna le chanvo chu alo nai me ne kan tihtur hlen si lova kan dikna chanvo ringawt kan le si chuan chau mai cher chi umang me kan ni anga nai kan tum pau le min hlat che lang hian alo ti nge nge ani fundamental duties hian mitin te zalen na piah lama chu zalen na chuan khwa le tuitan tangkai na athlen theinan kan tihtur min tuka mimal zalen na le kan tihtur te rol khai taka luan za hi fundamental duties leimu le tumber chu ani Universal Declaration of Human Rights Article 29(1) a chuan mimal tin te hian khotla nga tihtur le mawhphurhna kan neya chu kan tihtur le mawhphurhna awang chuan zalen na le maso na famkim mitin nuna alo piang chuak thei ta thina ni te na lo soi hial ani 42nd Constitutional Amendment Act 1976 chuan fundamental duties somaron ta langa Article 51(1) India khwa le tui tu po me hian tihtur kan neya chungte chu Clause A a chuan Constitution Danpui hi zoma arem ruat le dan jamte nampuan zar le namhla te hi za ania Clause B a chuan ramin zalen na anei theina na abe in te chungai hluwa choi sang tur kan ni thu te Clause C a chuan ram zalen kan ni na te thinlung khat puwa kanim pum khat na te choi sa na hum him hi ani Clause D a chuan ram ven hima ram min mo na pianga kau kan ni chuan ram ta na tho chwa Clause E a chuan remna le mon na choi kana sa khwana chong emo kan che na mun le kandang lamna da bowin thinlunga in u naw na lantir le mi che zawm na ti bor ban na laka in thiar fi hli mani Clause F a chuan kan nam ti dan kan culture te ngai hluta ven him Clause G a chuan kan che vela kan ram ngo nei te lui le dil ram sahum halte le nungcha te chunga khongai na lantir Clause H a chuan thiam na le fin na lam thil ti masona mishing nung changchi taka zir le riruput mang siam thatti atar langa Clause I a chuan khutlang le Sawrkar bong ro ven hima tharum thona kalsan le chumilaka inthiar filim Clause J a chuan mimal tinin changka na kan nei theinan le a hu hova kan thil tin ra thata ka chhuwa theina na ki pe na chu chuan ram chu sang taka hlangka in lotin na kailon min shwai thleng don ne
86 Constitutional Amendment Act 2002 chuan close ke chu bel le in hetiang hi ania zirna le thiamna kumru ka tanga kumchom pali in karno pangten anne ngei theinan kongko mu turin no pangnu le pa emo a en kol tor ruaten mawhphurhna anne ani Burma Committee chuan fundamental duties kai noya Sawrkarin dana le ko te chu hengte hi ania The Prevention of Insult to National Honor Act 1971 hi ani hi Article 51A Clause A in soite zomlo na awanga shemna tarnan na ani Supreme Court po in movie theater namhla National Anthem movie in ma in play ja tura thupe ka chwa tekha kan sia anga National Anthem play la ya ding du law mi eng maza te po mananom to bokani Close iya kanon tarnan to kha kan le shi thawanga chi le chi emo sa khwa le sa khwa tong sang pian le mo na le thil sang sang awanga in thliar shan na le in huat na ti tho thei zonga khosak reng reng hi dani na phallawa shemna na tak chu tiang zonga khosa ti chunga chuan lek thei ani madi lokhan Delhi Minorities Commission Chairman chu social media manga mi pui in huat na chok tho thei thil apo sawangin IPC section za somni pali a le IPC section za somnga pathum e manga manalo ni to bokani Heba ka hian The Protection of Civil Rights Act 1944 hian chi le kwang le sa khwana awanga in thliar shan na theite akhapa shem theina dana keng tel bokani tribal ini wang emo namnoi nung ini awangin ka musit che emo ka en sang che ani chuan ka chunga shemna le ko thei ani don ani The Unlawful Activities Prevention Act 1967 le The Representation of People Act 1951 hi alang sarzwal te chu an ni le a close g chuan ram sahum hal le kan ram ngo te en ko thaturing minti a The Wildlife Protection Act 1972 hi kan sha turata na poimo chu ani saza ka le Sawrkarin na phallo ram saka hi dani na phallawa shem thei an ni tin The Forest Conservation Act 1980 hian ram ngo hum hal le en ko that ani le ni lo athli thlai bokani Fundamental duties hi dan manga ken ko ania heta hian parliament in fundamental duties hi mitin ten kan ti hlotlin emo kan zom lo chuan atul dan zirin shem na le ko thei ani December ni somsang ni sompakwa a Human Rights Day manani khan India ram president Ramnath Kovind chuan me chhate laga hleiren na le me chhedi riam na umchin hi kan fundamental duties zom na konga kan pachhiat ja alan tirani ti hialin lo soi bokani Fundamental duties hi non-justiciable ti ania kan ram Danpui hian fundamental duties chungchanga hian court enroll theina hi atar lang lovani Minerva Mills Limited versus Union of India hekhe sa hian Supreme Court chuan mitin ten dan kan zom le kan ken ko tur thupe kom china ma se chuti lai chuan he thupek le dan ken ko ani chungchanga court enroll vek kher thin lawa ma se chu thupek chu dan tling ania Rural to ten kalphungan siam mitin ten dan kan zom hi atulin kan mawhphurhna ani atia court enroll theina kher thin lawma se dan lelna le dan chungnum na rule of law abo chuang lawani ti in atar lang khatizong kha tun chuma fundamental duties chungchang kanon tarlan theite chu ania thlir tu tenin lo hlopui nge kan be se ani tin kan pathian thuwa kan hu angin thu chu thil ti ten lo chuan thi ani ti angin Khua le tuini runga thi atok lawa kanram le namta na thil chati hi kan mawhphurhna ania engtin nge karam le namtan ka tangkai ve theyang kan machine na tang rungut point han thlerila thil cha kan ti le mi ta na tangkai kan ni hian pathianin min siam chan kha afam kimzo nge yang le Sawrkar na thokini hun ngak su la engang mi po ni la khoi muna po omla ram le namta na kan thole kan tangkai te inchen vek lo ma se kanom na muna pianga dan kan zom hian ramta na mi changkai le ram ma so na thlentu kan lo ni reng thei ti kha kan chithar le cheu don nia